Jagat iri kiring urdia pura nenten wenten kejelan tu keide sang Prabu kairingan tu Gusti tabang wijama kesami pemekas ning margiang sane kabotri hita kerana ni punika ring pariangan sami becek yen wenten purone usak kewehin wantuan ring pawongan wati peketek pekenyung napi malih ring pelemahan lingkungane lestari bersih inah lestari lanaman dan kedua anak puniki sane mahawinan kebersihan teh mulihang kantos paweh desang angawurat sane mewaste adi pura adi ngarang utama pura jagate sane mau utama kebersihane pemekas nasa punika nah doane mulo uladi wapo ngajak panjak mekejang dini sing nyen bedak pasangan to yuwati ken ben mepaitungan ngandang parekan pengabeh nah itu mesti itu doaku banyak besik ini banyak nah ini mesti pada melah tuh niki sampun cuma wis antuk titiang midap-dapin indik pasebane jage iring duru sang Gusti nggih gumentos tedon di desang Prabu mesti merasa gardito mesti nepukin kuat nah bekaen cain ini mekejang semuanya pada lubung banteng kan terus dah kali sampun ayat sinrawati punikiannya kan medali desang Prabu nawagan di tiang rengangan pelungup cokor presida di tiang pedek tangkil semeng kadi mangkin nagingin kadi wacanan pelungup cokor dewa mejantan sampun wenten bawasan kuat mangkin sampun di tiang wenten ring ajang kesarengin nantuk ipun para kanduwe inggih durusan berarti tiaratu diagung sekadi atur pengaben duwene sampun makasami napak ring ajang durusang mawacana biagung durusang sampun biagung wacana Mbak ini nawakan ni tidong ing gelahti ni paunukan yo ing urah parah pak dong sing medaya gelah kapinen yo ngelah paminah buku keto apa pikulih ini presida yo mampi cunangan yo ipanyap aku tuh banyak cuma kemasin sangkan laksana yo enten keneng wilangin sampun win besikne paman ya namun tuh tegas pos gelah mana yo metilang uleng dipuri dini di dia pura tapi muyo kerincang ken sujatin ni idap yo ni tuah teh yang ngelarang mulu ane mata najuge nyaluk gaman pengliakan mulu sing dadi kelurin aku belasa nah nih paman hing sir masih sanang yat naing dauhin par banyak mana nih yakna ngapa pauda ini lugro di tiang punika wenten tel wacanan pelungup cokori dewa diastu nenten di tiang sampun riyenan nauhen banyak duwene nyikian dewek di tiang makasami ratu doaku mangdo sampun nabi jantuk mangdo nenten mersidayangipun malih mriki
Ki Arya Barak jago usak asik puri duene. Sing buen gelah sang saya kapin pemindah kiai banyak buat pangubaktin dia ni marap ke. Nah ni buen besik lantas paman. Ni paunukan ni cening gusten pamane sareng kangen. Subuh madan jani dini ideh gelah anggon gelah tiana. Mirip aduk ke para banyak ngopot buat laksanaan gelahi. Yenal yang patut ni sing je paman apa mawanan. Subuh amone yusan gelah subuh mata licir tan side masih ada peswecan ide sang yang pramukawi ngentikang pertisen tanah. Nah tu teh mawanan sing je gelah mapiorah sing noken paro banyak ide hijening mon ken-ken ada mirip banyak mekangan itu pemekatai setato ada di Jabu. Sugro Ratu Sang Prabu boyo purun panyakit ngopet ring parindekan kewijaksanan Suguradewa napi tiduanang titiang matura sapunika waluyane Suguradewa ngicalang kajrehan manahipun nyamobrayan titiang ring ajaba santukan sampun ajrih manahipun sangkaneng nenten wenten mijilang putra Rabin Makasami pacang keicalan gedung pun dumadak sangkaneng ke Dharma Putra ide ledang raris ide botare yang urun Suguradewa mahyang ring sinalih tunggal rabi duwe kingin mobot dumadak sangkaneng ide pinaku penunjun kelasa Nabi jaga segalangipun malih banyak-banyak duwe lah. Santokan ipun nalar sampun ning titiang iring pemargaan Pulungoco Koridewo nunas ijo mriki mangda ngemedalang pergi sekano nalar menten lah. Nah, ini sangat petempang lah sing manipuan pangsing mekutang bumi ini. Apa kuarane banyak tanpa Prabu dan dina kadi paukodan yo awak dogen sing misi tenas sing ketutup Saywanti nada tanpa balep rugi kang jagat tenas jadi pemekan yen ketu kayun beline pengide kan beli kapene nanti ken-ken je panadi rumasak banadi ngelekadan paketo yen kayu nadi ne marep kapene jeneng urang ketu. Nunas Lugra titiang Ratu Diagung pisampun wenten runtuh pawacanan doya sapunika ring dewek titiang kalintang gargito pisan manah titiang inggih sampun api menantuk titiang malih pancang matur riyantokan sampun pemutus pawacanan palungo beli titiang pancang sairing ton sanang semenyo malih ring dewek titiang Diagung Adi lantas napa nadi angon rapi paling cerike mengken-ken kekayun menadi nang tegarang adu arep mau kedewo masih pang nama wat pemindah kadi ini Nunas Lugra titiang Ratu Diagung ya diasti ngen titiang memadu sarang imo agung yang derah ring manah titiang padah sarang kayun ide ya neng ide sampun ngiringan titiang napinin malih titiang wantah ngiringan kaler Diagung Dewa Ratu paras sarpen naya puniki wantah tiang titiang pinako panyak Suguradewa iriki ring Wardayapura mangna kengin gilek sagulok ring puri Ratu Sang Prabu. aduh agung gina sapunika yukti swarga sekala yang kemana handok titiang aduh. Ini kebecikan Pulungoco Koridewo. yen merpat lantas yen sing lah pianak len merpat cecai apa kuarane jeneng sing ne lantas dulane kapene banyak milu mekalu kan dijago sing keto yen bepeneng nang kedek pekenyung sing ne mulo ulah yang sejeron hidup ajak mekejang ruruh ne nah yen subah monto paman
Karita kayun belahnya nampene natu tamane ada deh baru banyak buat pangubakti dia nih ragatan malu amun benernya tangkil kepulinya inggih yen sampun puput Ratu Tuagung inggih dulu-sang jadi bakal kemudian Iya. Terus menarga jika ngiringan dan pesannya panganikan itu dua agung lingsir kengkene bancainya ngedauhang banyak-banyak kejang banyak besek ingkup oleh kengken depan bangsing dia nyidang dia dia marah dengan musa aset ini sampun Gusti ini pekebage ring banyaran rauhan ke tepi siring kantun mangeh kerahina wengi nah nebe besek nah panidonya nih itu dua agung murah negonya nang ke Dharma Putra dini sing yen len cai ane paling selesai ngiring pemakan itu cai mesti ngatur ngajak kengken jepan nyen banyak sampunang banyak malih piringan elingan pekaryane suang-suang jadi Gusti arisan Siapa ngelimpuk ikang serano? Moga-moga lumpuh. Nyen kelpapase. Yan yario barak nyen. Kalah Kang Joyo malu. Sake walo lemah Yario Barak kalah. Peteng tunen yo sido kalah. Ya namune aku dang serano subo kacakan. Nyatur buano bilang bucu purine subo misi serano. Nekat kejabo purine. Subo madan kakenaning pamor bubuk katekaning serano. Nyen jenyak-jak 7 musno yang dadi ban purine ne pang dadi je peguyangan sampi dadi tegalan yo pang itu ngange Yario Barak tiang iya namun tuh tegas bos itu dua agung lingsir ngulah ya siap kade itu nu masih kelicak-kelicak ya ini men apa ya dotang Gusti kalipun mewasta ayamipun punika sate Gusti yening sampun medewek sate nak tenjekeni nyenantu ko baos iwang baos patut jak ya memerut yen ping 3 timpo Gusti demprat Gusti meh ping 4 ipul pacang teko kalayame yen nuju wehen tedo nak tentetedane namahipun timpalne berat saja pesan gitu buka baos ayana jak henten kadiliak bener ayame ieu dados angen ben suci taluh neten dados angen dak sino taluh bebek Isan! Malumar bungut cai nih diarap nyen cai mepedone ngeraosang cai siap tunggu doyo siap dadi anu selak ngenyakang batis yone di wardia pura rumah so nyen yo ngelah taluh dini ane batut aseno
Kang wake medakon. Yen cai nyinanggo kang iban caine prakango. Makelo supo cai tatat wake. Mirip penulian sing ngelah wilaso lan sekayune to. Sangkal sing taen ngetekuk sing ado mirip wilasan caine ane pariangon cai dini. Ingat, babaturan jabu purine ni ane malu. Mesangkar melah purine jajar keagungan itu nerepati. Iya rio barak ane makado. Nah, Li. Do nyen gingsir angono talonang nah. Tiang sebelum merasa tiang ane kenen itu. Saja tiang dini memarakan sing lah talo awanan tiang sing ngetekok buka beli. Nah, tiang nak ingat melah dini temoke kuri agong melah tuah mulo sangka nang beli ane tadi pemucuk sake walo sing di dian beli mekejang panyak di para tando mandri ngopin pejalan beli ne. Tiang saja merasa bengong teken wibawan beline dini. Dewalo jeneng ngeloban beline bos keliwat. Irajah tamah mau di dewek beline. Sing jeneng nyanang ben belin to dogenan. Nu beli merasa kuangan, ngalih beli penangkep, nangkep tinggi itu dua agung. Sing jelento pengliakan dia. Siap. Ken pengliakan kadang cai dosa kewalo angon cai serano suryak nundung wake sake walo wake sing nak subo resep liu nyenana kekene caro cai ne nyen Julian gerayang beten aduh lantas hitungane anak nacan belah yo tegak mulung sapken kulit, sapken nyamuk. Ingat sih, makulit abidang yang ajak wake sesama neng paro alio, nekat ke Gusten cai. Abidang yang masih kulit sesama neng paro alio, sake walau melakang ben ngewawo jagat. Sangkal buka penuh amun-apunyan agung wilasone aduh sing nak ngerekonang masih nih kanggo caro cai nyan kincir tuh Gusti nawa kang kadi baos Gusti mesemedon sareng Dani Yari pinako pengabeh ide Sang Prabu enten Gusti tetujone wantah gumawe sukani Kang Ratna sapunika ya. Tados Gusti tios pemargine amanah si Kang Rat aku do sampun panyake padam ulian wisesan penistian Gustine. Nah, do ingat mirip tiang ngado-ado, mirip tiang ngawi-ngawi rasane. Nah, mau buktinya munyin tiang sih kadang beli. Ora, Kengken. mumpung cai ngeraos buka keto. Apen kengkenang apen kutiang. Jak subah muntu kena cai ni penyet sini ken wake. Antos na. Rumah sat wake macan pulas tundun cai. Apa nyen kedadian gumin cai ni? Apa kedadian ukudang cai ni tu? Antos wake. Yang keto tiang nak misal dia pesan beli. Beli angon tiang nyamek lihan, yen beli mang pengancan buko keto, tiang angon beli nyamek cerikan, kengken ben tiang yak misal dia. Keto penyoh beli ne, tiang lakan nuti. Melah nyen cai, sop jet aku ngedini di wardia pura. Makati wake uli dini, makati. Nah, ke Lau liate, anu men sampah tiap men, uut, pekawan gelesan. Tiang Dani, ngeber-ngeberan. Sapuniki Gusti. Sampun midap-dap ide Sangyang Surya pacang sabering jagate nyaluk sani kaliyo iriki galah tani pacang wirang pakayun tragir titiang pacang reh Kengken bawan nyeneng munyin bapone ingetang diastu lemah diastu petang sing nyen kita dilempas inge iring data apa gitu.
Ada apa nih? Hah? Sar, Wah, cising ning ngorto. sing orto apa? Jang sing ya ada ngorto nen. Hah? Sing ning ngorto. Sing? Umah jange puon. Hah? Umahe puon. Won umahe. Ah, Jatuh pedalam jang menjadi jam pulas pal. do jang pedalam. Bas karuan umah cipun. Kesing bagi jam dalam. Jani jang mau membangun lantai 2, Sar. Hah? Mau membangun lantai 2. Mau membangun mas? Lantai 2. Ah, Tuh, amat ya liangnya pulas lantai 2. sing sangat liang. Bas karuan lantai 2 tuh pulas tuh. Sebot jang. Ini orang sebut. Somah jange milu puon. Hah? Somah milu puon. Somah pun. Ben pedalam jang cipal. Pedalam jang. Bas somah cini pun. Do jang pedalam. Kesing bagi pedalam. Jang penganten ya nih. Nganten. Man penyanyi kaca juga ya. Penyanyi, Seksi men. Seksi. Gading. Aduh, amat ya liang. Kena pulas ngajak somah seksi. Sing ya sangat liang. Itu kesing. Somah jangan teman ngalih mitro. Yen cang lah somah itu uliang cang somah cang. Dastu ke ye jegek. Lo menung bikas yang alih mitro. Uliang. Do liang, do liang. Uliang. Do. Kesing baju uliang. Jangan teman sing ngalih mitro. Ih, aloh becik. Tuh. Kayak apa cuma kita ngalih mitro. Sing tadi. Sing nawang mitro. Tawang ngalih somah timpal mitro ada nih. Sing mitro tuh timpal artinya tuh. Mitra ya sadian utama laba. Oh gitu artinya itu. Kan ada jadi kayaknya tulis-tulisan tuh mitra usaha tuh. Oh gitu tuh. Mitro tuh timpal tuh. Timpal perlu ya ngalih Timpal pangliu. Ah. Iya saja. Timpalane ragat aja dulu selesai sing tane Gusti Murah Putra. Nah, Kaden mau janji bakal luas memancing di none jani. Kayak kali jani sing mesti tane metangi. Kengken ya ada nih nih. Nah, ada sama lu dah. Kau nang yang tane. Ih, sakit ampun. Ih, sakit ampun metangi. Iya. Ih, ratu, dang becik ke. Wau kemanahan nangyang mereka ke pekoloman. Jag saup sangkol kada nu cerek lah nih. Edgar manahin sama metangi itu. Kapan mau janji luas memancing? Nah yang gitu mau bukti buat pangobaktin pamane. Berat yang sing ada paman maka dadwa. Nah paman apel sat anggon biang. Paman gangsal waluyo anggon aji. Yang sing ada paman. Apa ya penanten yang Punika nenten sanang pikayunin Gusti Ngurah. Wantah pat-pat bebekel Sangirwati ini punika. Suka, duga lare, pati. punika elingan. yang sing sajan kenah-kenah tiang ulah-ulah. Yang sebat lacore bakat anggon kenah. Kayun, Mejak bungker sing payu hijau. yakti yen punika katane jakti kayunin. Akengken kenucap di sarasamus cayon. Punapi jawenten. Ayu tewang manas tapun. Iya diapi candala yonitwi. Donyen mau kangen, donyen mau seselan. Biastu kenyen cacat yen hidupe. Eceng, Berot, cungi. nah bongol gondong liu cacat itu. Si dadiwang utama juga ya. Peh, nileka diraga dadi manusia nak lebihan utama. Oh, Banding keleka dadi satu. tadi cicing. Dadi cicing. Ya cicing berung landas. Bah, makajang dia kan. Inggih. Nah, mumpung roseng liang meja nih len. Ini liang. Au, Ya nanti ah. Dari tumben yang ipijak soleh sana. nyu pedol api. Ipi makebar tuh. Mau kebar nge. Au. Kangen menamung yang kebar nih. Ye orang cak mengulayang duramu. Mau duwe kampet. Sing Makabar menambung. nah Mengulayang di dhuwur amone. masuk Oh, cijak resam sajan, Bro.
Jun, misi kebenangan bulan purnama. Ye bakat damplak bulane. Kenyang bulan damplak. Mulung, ya. Di paben ane megelebuk bulane tuh. Amat soleh nih. Boloh bulan. Mau kelanar dari papen duwe nih. Nah, odah ngerawasan bulane kalian di PJN kon gulung. Oke. Dan Nih ban di paben aja kesau. bulane. Ih, tekak sajan. Atuh. Nggih, Kenah he. Nggih. Sing edeng pangkawan ken taman gansal, taman apel, melaip yang ketiwangan. Oh, dan Biah ingat, Bo. Ih, kalian saja nyangkol bulan. tapi Galang gulingnya bakat melekut. wata nyumpeno, wata sapunika Gusti Ngurah. Tuh. Yang gitu ipiana kengkenya mirip Sito dari apa paman. itu? Kengken itu yang kita ngipi ke itu kengken ya artine. Becik beleng. Kalau nyaru, banyak nguyuk. Bro, yo ket Ulah. nase. Bang yang dediki di Banjaran iki tiang ngupas-ngupas arti impian niku. Kutak kade wenten buku impian jumeh niku. Nah, yang gitu, kengken mirip artinya. Iki becek pisan iki. Iya, upami niki Gusti dados kenten nggih, sing ora dados dagang. Dagang. Ket di pasar durung mau bangjahan kentene, tapi dane dagangane ampun mekarang nak numbas. Bajot Dong akeh boleh. Oh, sing sinah buat nih. Yen luas memancing, kadirasot durung pancing mau pulang niki. Be ampun ngantre niki. Oh, ini liu boleh be. Dumadak pang sajang gitu, oh. Yen upami yang mungkin, kalau Gusti tendos anom niki anom. Atuno. Nggih. Makin yen mekayun pacang ngeredah cewek kenten ke. Mau jek nengok di kuri jek ngantre bajang-bajang niku. Tinggal pilih saja. Dojo bangi kene wak lacurnya kon bakal ngeringson. Dan arti piane niki ni becik. Oh gitu. Luar biasa niki. Dumadak pang sajan cara cakra neng gilingan. Sing jebetian wan metana muyak nut mono tang pangkan megelibak beduran po. Oh iya nih selagat di paling. Kene sing medayo cang iki ngar cang ipian gitu. Lusan cang man kula sasbiat sambil cang ipi gitu. modalnya nayo milu menang ngipi. Ada nak ngipi sambil ngorcau. Dan yakti di cang kula sawu di pos ngipi boleh. Nama nandas ketok. Ipian. Ipian cang cang dados dalang ngiyo. Agen Tadi dalang. Ipian itu. Sing saya melajang wayang cek kaplak dari dalam. Nih, keto ipian nih. Lampang wayangnya. Lampat wayange kinten Jaya Prano nganggur niku. Nganggur nggih. Amat soleh neneng. biasane lampan wayang ya mah brado. Ramayano cupak gerantang sana. Di kengkene gamuh. Calon narang ini Jaya Prano lampan. Yang ngipi. Napi dados ipian. Cang ipi nang kitu. Nah, selama mimpi tidak dilarang tadi Kijo nganggur. Kemriko kebanyaran sekar sedumah luh nyoman layon sarine. Kemu yo nganggur Jaya Prano. Kan. Tepuk lantas. Panggih hango lu nyoman layon sari sedang nyampat. Dah nyampat seret. Kali apa nih? Jam sio lemah nih Gusti. Lemah-lemah nak nganggur. Jam sio nak truno tuh. Kengken yo man. Mujianya nyala maso nyampat tadi yo. Biasanya sing semangan maro bangun. Di kengkene nyanyang sang sap suryo. minap kenten minap tapi sane mau bersih-bersih pun dumun kenten. Jam sio tuh nyakan. Maksud nyakan dumun mau bersih-bersih hentas kenten. Oh, setonan membanten jotan tuh. Nggih. Kayaknya seso. Nggih. Oh. Pak, panggih hango lu yang sari nyampat. Jemake sampat itu kini Jaya Prano nang kitu. Jemake sampat itu. Jemake sampat itu. Gitu. Oh, Pak. Yang gitu marah luwung. Beli aja nyampat lo senak biasa Tegal budaya yang pidana nganggur ngopin ngelesung, ngopin metekap. Jadi nyampat yo. Seret. Bapak dia nganggur pidan ngop meneknya kles celanane Panas gitu. Pada alam beli nak bukan lo nyen susu bang limo lo kena bok bisa sipan nyen deng air me pelung kulit nyen sing gitu. Gitu tenan. Lah iki genci tuh. Kudu sing kitu nak. Keluop penci cang ipi tadi. Numak cang wok me atau suk semang cang.
Ngipi wo penyamoy. Kai. Satuan Jaya Prana nak skenario nak gitu. Sing gitu sing pian cangi. Jemak yo pompat tu kini Jaya Prana. Lah ta jak titik ni Leon Sari nang cita. Yo cantik cek. Kinya lo niwang kan Leon Sari nang cita. Apa beleh nih? Tadi niwang api. Yai. Cek membuat penting pun ngangar sampah. Memeh lah. Jaya Prana. Nengi. Wih. Ngangar sampah terus tawangan. Den. Dugas tuh kene kok Jaya Prana. Tuh. Yen kene Jaya Prana long tali boleh ngai. Cangipi. Boleh landas ketok sing nulungin jelo petek. Meh Prana. Leon Sari. Sakit. Oh, latas itu sangano, man. Ya. Boleh dijauh sangano. Apa hubungan sangano majak Leon Sari? Cangipi. Oh, nah. Oh, sangano man nuli di Grogak. Hai, Di Grogak. oh Grogak. Nak lungo hijau nah nang kana. Itu yang hijau singgah kamu penyar sekar. Kapal ulung. Dapat tengok Leon Sari nyepetek. Bat iya Prana kini sangano man. Kemudian kita ang lakar somahe. Nah, iya bakal ngayan bener kayak tadi titik. Nisa ini dia Prana. Sing lah saut. Landas ketok. Lantas itu sano mekat kamu melalui ko Banyuwangi. Ya. Oh, gelombang. Gelombang. Enten jang, Bo. Enten jang. Luang ipi aja tuh, kengken ya tuh. Ada rezeki ya tuh. Amat tuh. Wih, ngatak wayah nongklang. Itu ipi aneh tanah luang. Kengken ya. Mungkin sedengnya Kengken. Jaya Prana dan nganten sarang Leon Sari. Durung ngerasa layu sampai anak puniki. Sampun ipun kautus Oleh ida Sang Prabu. Nggih. Napi astane kekasang iki Leon Sari. Nggih. Sing kebiseke ya Jaya Prana. Nggih. Aja landas Jaya Prana kemoga geluk trimo. Betul. Mati ya gen iso ngaling. Jaya Prana mati. Duh mati Jaya Prana. Tuh paman ngudiang tadi sebut nyedeh Jaya Prana sing nak lelampane gitu. Ngudiang tuh angon kena jane sing kene ngipi kengken kel penadine kengken pengerabdane. Sane ngipi dan uronganipun padam. Aduh. Iya, nak buang cang ipi. Buang cang ipi. Adi buang ngipi. Nak buang cang ipi kengken lah. Marah jelek ipiane perjane buung ngipi. Terus nak arti anak separo. Tuh. Mat, kengken. Puniki sesampune padamipun napi wastane Ki Jaya Prana mangkin ten Ki Leon Sari arsang ki Dedwagong dan ipunnya Senya ipun setia ring Jaya Prana. Aresipun bunuh diri ipun. no ibu Manahipun mangde kacunuk iri kering swarga loka. Iriki dan presiden mangde kacunuk iri kering swarga. ngelarang Satya Pati Brata. Inggih. Nah, sing swargane nek luwung. Swarga becik niki. Aduh, yang kita sing luwung ngene iki. Nggih, luwung niki. Wah, Payu cang ipi. Apa ngipi buang tulus. Kok tunggal narti angki busan gitu. nang tulis ya nungah acale de Sang Hyang Surya tekah sampai wong kel mancing nih. Terus Yang buat radio, jadi lahan luas, jancok pok luasnya. luas mancing. Panian Pak ini raso cek lalanya, Sangar sampai be ini. Sing ada be nu dini jalan jong. Mau nak panjang mau? Keriang naik, sambil ngabonya nona deh. Nggih, nggih. Balsam. Balsam cengkeh. Balsam cengkeh ha. Pangtan anu. Balsam me. Pangtan dingin. Mau ale panjang mau. Anda sana. Ada nih kok. Wenten api niki Gusti Ayu, dados gegeson pisan wenten api. Di tiang Kanti telah ngangsur angkian tiangnya ngalih bibi. Kanti belum pidet. Kamu mai tiang ngalih bibi. Kaden tiang hijau.
cek pragat di pewaragan dogen tongos bibine. Nggih nak riko di tiang aturang ayah. Nak wenten api puniki Gusti Ayu dados jeung ngedang di tiang. Di tiang kene mirip bibi sing nawa. Dini di karang kepatian. Kade suba-suba dadane karyane. Nggih. Tuh, yang dibusan man ke merajang. Dadi megajang luwasrone. Lah makacakan ditu di merajang di. Kayun Gusti Ayu sane mangkin. Keneh tiange. Pangsing menyi lah kene ye hujan. Jani bibi coba kali den tiang tulungan. Ya apa ketuka dalam dila. Oh Riko pacang umah. Yen sapunika dados taler Prabu atesane kantun makacakan di kering paraga. Dereng kelas untuk tiang nyucut wau. Kayang kenika pacang buat tiang ketuka de. Kan becek nggih. Saja pesan tu bibi. Pangsingin Prabu de ditu di pewaragan. Kangin makao. Pangsing tiang-tiang kanti duko. Medani ya ketuka de abolang dila. Yen sapunika kan mau pamit ring tiang Gusti Ayu. Sedang baca kepisah yang kek seberang nak subuh pedas pesan dengan meme besar ken tadi buka kaget abu kendo kan di tiang bengong manggen Gusti Biang ri sampune mesanding sarang dane Gusti Ayu yen kan panyake make sami sampun nuning luaning biang wantah biang dane Gusti Ayu meje kadane mesemeton Gusti Biang luaning Gusti Biang kanton nanom dane Gusti Ayu sampun nanom sama mangken oh Ilo jak bisa dok yang ngeraos lo. Tunggu dia miparing lokane buka itu sangat tampesan lo. Lo sebenarnya ada tiang dini di kuna negara. Gue mantene jelek lawan yang melah. Nak mulai lo masih kau ucap ngelahan. Ini pantet Gusti Biang. Pemakasih jelek. Pulang dunia nak meme supaya ngintip pengeraos. Tuh gue mantene mula sangat dari aleh meme. Sedina-dina jeneng sing sap tekening geginan keraman yang nak medewek lu mulek itu buka pengraos memeni suburiwan japi tuwi kengken yang jadiang ini japi tuwi lemak yang lah kegisiangan manipuan sing pariwangne masih jeneng lakar ngayang kepisahku jeneng lakar mesoma tipu lantas nih pangsi dahuluan jeneng yang sing bisa megai kau cat yang jelek itu dipisahkan tuh nak beri pesan pemekasnya kenang meme pang sangat pang bisa gue mantene manipuan sing ada buen lenan kencening nih gelanting pang sing dah diucapan dipisahkan kok sarapan pesan ini wen dan pawacanan biang asapuni kering sekian itu gue manti tanpa suun biang pemekasannya makin biang duaning biang sampun sedang rauhin sekian titian makin biang taler sampun uning karyanya dikiring kadang kepatian kan sampun ngusan biang mak subuh man hidup jenengnya kengken manah tiang nemangkin duaning wasranya dikiring pemerajan maka sambil kanton menyi yang jadi ketuka deh ngumah wasranya punika biangnya sarang titiang Gusti Biang sarang titiang punika prabot duwene sanering kuaragan nika pacang ring tuka ada dalar sukses titiang Nendi mali. Mimi sing mapi salah kasih. Apan gumanten itu mula buka pitutur memene dani sangat ideh mimi. Kewala tegarang masih nih. Pinah-pinah nih Jepang sangat. Ini kadang tak suka gulang buka madani nih. Yang jani cening lakar kemu ketukade. Sing kenal jen ban ada belabur ragung. Pedaduanan lantas itu kade tekian lakar mau pelaluanan. Yang yen sampun sarang bibi mongkek. Ten sanang biang sumenio malih apisan manten mangkin ki manten biang ye jadi Gusti Biang sampun wenten titiang ngiringang jak sampunang sumenio malih ring pikayun Bang Yang titiang ki manten nah ya ning buka keto ini bani sing masih lakar ngewalangin kena sini bang sing ngalan ujan buat sangat pemedak yang sapunika titiang medap-dapan biang ye medap-dap malu mau bingung mungkin bulog itu ning mimi sing sangat merasa subuh mekelu ada ane ceneng na negara sinah ceneng subuh nawang kengkian laksana aja sanang yang rukulat apan manipuan sing ada gumantene tongos mimi menyakan kuin ingetang pesan mewanti-wanti mimi ide kapinan ceneng
belakang ragan. Ini dia. Gusti Ayu men busana duwene Saja bibi, tadi ngesap saja tiang yang bakalnya mak wasnanya malu. Batas tiang bibi. ini Yang mau beli turun dia. Namun. Gusti Biang kantos ke gelung kuri Gusti Biang ngiring yen kasaran teh tiang dane Gusti Ayu menawi teh kelintang sayang pisan nggih. Sayang nggih ring dane Gusti Ayu. Basa besik saja nani presiden pembuang tiang lo. Nika sampun ngawenang di tiang iri semale sebat di tiang Gusti Biang sebat di tiang Gusti Biang. Nanti malu lo. Tunggu tiang nyayang anak tiang lo kan disebut nyakit hati nak kengken jatuh nih. Di tiang nyaten sayang kenten kan memean di tiang Juma. Ika ampun ngawenang di tiang sebat di tiang. Tunggu lagi cucu lo. Loh, Di tiang sing nyenan ulian lo nih sing disen resnain ni rerama. Sing nyak tinot tekening raos serama. Lo nih ngawenang lo sing kesayangan gimana? yen kemana hantuk di tiang ten yo Gusti Biang. Mana ulian kengken? Nak ulian meme di tiang ten kantun ngelah. Sira nyayangan nggih. Ya. Dah lo sepat. Japi tuwi lo sing ngelah meme. Ya namun tuh tresnan lo kay kapening tiang ini puna negara. Ini Ada sing duwe lakar angon yang kaya. Napa mekas? Yang lakarnya yang angkuran. aduh Gusti Biang yen sapunika sumang di tiang pisan Gusti Biang. Ya ada kenangin barang-barang ngempuk di anak tiang ini. Ini sampunan semenyo. Nih, sapunati ini. Jadi mau kamu lautan ya? Ini dia, pangtan di geles sabak yang lungsur mau pamit bianan biangnya. Pokoknya dia nih kelona. Ini dia. Nggih, lurusan. Gusti Biang. Gidek mantan. Male bos-bos kan kentan di pradene suwe di tiang irke ring tukade. Niken penyeruan utai parakan senetiosan mangna ning abang di tiang ngajangan mereka ke tukade nggih. Paling abang yang ngasih. Akehang gidek mangken di tiang ampun kerang, ten ampun nyak molah gidek mangken nggih. Napang kerang bermedar banyak Nggih. pasok cara tiang. Nggih. Mudah mu. Gusti Biang, male gidek. Dane Gusti Lingsir kan kanton ngatur orang ayah mereka ke puri nggih. Panumayannya nak jani uji jelas kadane rau. Kentan nggih. Paling pengide tiangnya setonen ngendani rau. Lo pang subuh dekat ini cuma kerang tepat tiang ini. Nggih, di pradene ten di tiang tangkil. Dereng dane rau Gusti Biang yen matur bos-bos manganten semenio duaning di tiang sampun ngirengang dane Gusti Ayu. Nana lo sing sanang sama dia. Namun nih Ampun. bibi yang subuh manyanan biang yang cek perjani lega kena bibinya. Yen ten dagingin kenten gede ten nyak makriu kan basang di tiang. Nak Biang Gusti Ayu talar senang ngiring mau babe nyulan. Ya, Nang tegarang tole. Yen mulai geden tebal pangseng ngalan hujan. Nah ngalan ye, jadi ados di tiang sa pau reng Biang Gusti Ayu. Napi meklenyet nas di tiang jeung sakit mangken kan mau sutan memaman di kering tukade. Nek jani pangseng ngalan tengahi masih kan ngalan bilang. Mang botan geles nak go di kering tukade. Tonton juari manyos riko. Liu nak kedadenya di tukade bakal ada ngintip. Nggih, kenten mang di geles hargina.